leti sad visoko. Aviončić taj kojeg svako zna, igra se posvuda, dira oblake dok leti veselo, kravari ne ustraši je dok izvodi bratolomije. Super Wings, oh, djecu svu vesele kada se pojave. Super Wings, idemo, prijatelje nove po svijetu tražimo. Super Wings, Super Wings, Super Wings. Češki urari. U pravu si, Doni. Ovdje je vruće. Moramo popraviti klimu prije nego što si spržimo motore. Hej, prijatelji! Zašto je ovdje tako vruće? Klima nam ne radi, Baki. Želio sam je podesiti, ali je iznenada prestala raditi. A, možda mogu pomoći tako što ću pobliže pogledati unutra. Smanjivanje akcija! Sjajno! To mi nikad ne dosadi. Wow! Problem riješen. Našao sam ovo zaglavljeno unutra. Ometalo je ventilatore da se okreću. Očito sam ispustio odvijač kad sam je pokušavao podesiti. Hvala, Baki. I drugi put. Mi smo tim. Trebamo pomagati jedni drugima kad imamo problem. Kakav god bio. Četa zove kontrolni toranj, imaš poziv. Bog, društvo! I drugim idiotima treba! Spreman sam dostavljati! Samo reci što trebam znati. To je srce Super Wingsa. Sky, daj Jetu sve potrebne podatke. Poziv koji ćeš primiti dolazi iz Praga, Republike Češke. Jedna od najpoznatijih znamenitosti grada je najstariji ispravni sat na svijetu. Star je više od 600 godina. Usto ima drvene figure koje se pomiču. Nevjerojatno! Evo tvog poziva. Bog, Jet, ja sam Pavel. Bog, Pavel, što Super Wingsi mogu napraviti za tebe danas? Želio bih naručiti ručni sat, ali jako poseban. Želio bih da prikazuje holograme Super Wings modela. Mogu li to Super Wingsi napraviti? Nema problema! Odlično! Vidimo se uskoro, Jet! Vrijeme je da glavni inženjer Storm napravi nešto čudesno! Napravimo naručeni predmet najbrže što možemo! Boom! Pavel želi ručni sat koji će prikazivati holograme Super Wingsa! Ba boom! Dobit će ga! Gotovo! I spremno! Zanima me zašto Pavel želi ručni sat s hologramima. Sigurna sam da i Baki želi saznati. Baki? Izabrala sam Bakija za tvog pomagača danas. Ako nešto pođe po zlu sa satom, on se može smanjiti i popraviti to. Točno! Bakijeva sposobnost smanjivanja dobro će doći kod velikog, ali sitnog hitnog slučaja. Zauzmi poziciju i pripremi se za let, Jet! Vrijeme za let! U grad Prag! Eno Praga! Predivan je! A tamo je Pavelova kuća. Idemo! Ne znam u čemu više uživaš, Pavel. Raditi na svojim figuricama ili na zbirci satova? Ne mogu se odlučiti, mama. Zato sam naručio poseban paket. Poštar, paket za vas! Stigao je! Ja sam Jet. Na vrijeme, svaki put. A ovo je Baki, moj pomagač. Dobrodošli u Prag.
Jet, Baki, ovo je moja mama. Ovo je za tebe, Pavel. Wow! Hvala! Baš kakav sam želio! Savršen je! Zašto želiš takav zanimljiv sat, Pavel? Volim satove. Figure u satovima i super vinkse. Bilo holograme ili prave. To je savršen spoj svih mojih najdražih stvari. To je najbolji sat koji sam ikad vidio. Nevjerojatan je, ali na gradskom trgu postoji jedan koji je bolji. Točno! Najstariji ispravni sat na svijetu. Volio bi ga vidjeti sad kad smo ovdje. Bit ću vam vodič. Je li to u redu, mama? Mogu ići? Naravno, dragi. Nadam se da ćete imati mjesto s dobrim pogledom na sat. Zlom vas! Tako kažemo puno sreće na češkom jeziku kojim govorimo. A sad krenimo na Starogradski trg. Meni je baš Divno! I onda ću znat kad i sad ne radi, kako ću... Pa nisam sad doma. Zašto idem ja Zašto doma? svi odlaze? Predstava će početi za nekoliko minuta. Sigurno je sat pokvaren. Ne miče se. O, najstariji ispravni sat na svijetu ne radi. O ne, ljudi koji su ga došli vidjeti bit će jako razočarani. Pogledajmo što nije u redu. Ovo da se ide do mehanizma sata. Što bi mogao biti problem? Sigurno nešto ometa zupčanike. Super Wingsi će pomoći, Pavel. Ali treba ćeš koristiti svoje urarske vještine i reći nam kako možemo pomoći. Prvo, moramo otkriti gdje je problem. Ali teško je vidjeti unutra. Ne, ako nas sve smanjim, tada ćemo moći dobro pogledati iznutra. Pričvrstite ovo i pripremite se da postanete maleni. Smanjivanje, akcija! Wow! Malen sam i mogu letjeti! Idemo! Društvo, izgleda da smo našli problem. Ova grančica blokira glavne pogonske zupčanike. Trebamo je izvući. Zaista je uklještena! Ne miče se! Samo je jedan način da to riješimo. Vrijeme za... Super snagu! Time kontrolnog tornja, aktiviraj super snagu! Aktivacija! Da! Riješit ćemo to, znam. Mi smo super snažan mehanizam. Super Wings, super skok! Ha! Ha! Uhuhu! Ha! Malo ulje će pomoći. Uhu! Super snažna brzina! Ha! Da! Odlično obavljeno, time! Uspjeli smo! A? Wow! Zašto golub ne želi da ponovno pokrenemo sat? Ha? Gledajte! Zato je mama golubica zaglavila zupčanike. Moramo izvući bebu iz opasnosti prije nego što pokrenemo sat. Idemo! Ne boj se! Dođi ujak u džetu!
A? Sad ponovno radi. O ne! Beba je uplašena! Wow! Hej! Vrati se! O ne! Izgubili smo bebu goluba! Ja ću to riješiti. Antena, akcija! Čujem bebu goluba. U gornjem dijelu tornja je. Odlično! Upadaj, Pavel! Trebam kopilota koji poznaje sat. Super brzina! Zlombaz! Naprijed gore! Tu skreni! Sad, oštro skretanje! Ha? Tu si! Drži se, bebo golube! Imam te! Super snažan uspjeh! Da! O, sad opet radi! Čini se da je vrijeme da se rastanemo. Vrijeme je za let! Doviđenja, Super Wings! Super Wings! Mi isporučujemo!